ojačati to. Još jednom, ajde može. Je, ajmo sad malo ozbiljnije to shvatiti. Vidite, morate biti blizu mikrofona, kuma. Daj sve od sebe, evo. Pa daj dođi bliže. Dečki, predajte se, to je to. A pjevate, nema predaje. Aha, nije on. Danas se oženio i već bježi van. Zovi ga, moramo završiti. Evo ga. Gdje nam je fotograf, gdje je fotograf? Odi gladošenja. Sad je to. Dečki, jeste spremni? Ajmo jako! 1 i 2. 1, 2, 3. Ajde malo dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bar. Žena bi bila da propane stvar, kad kažeš da smo tako dobar par. Dečki je malo manje od vas, cure. Ne daju se. Moram priznat da su odlični. Ali vi ste ih nadjačali malo, moram im to priznat. Ali onako, dečki...